नमस्कार, परत एकदा स्वागत प्रुडंटच्या या 54th इफीच्या एडिशनात. आणि जसे आम्ही दर देशातले, आमच्या देशातले, स्टेटातले सगळे मुवीज दाखयतात, तसेच एक अशे मुवी आसा जे म्हाका दिसता पेरू जो कंट्री आसा तांच्या एक विशिष्ट असो ट्रायब आसा किंवा एक कम्युनिटी आसा, तांचे मुवी आसा. आमच्या कडेन आसा ताजे एक्टर आनी एक्ट्रेस एंड देन ट्रान्सलेटरूय आसा, कारण ती भाशा जी आसा तांकां ती तांच्या भाशेन ते उलयतले. सो आमकां ट्रान्सलेटर आहा. योर गुड नेम मॅम? Enid Maria, I'm Peruvian. Okay. But I'm from the Amazon and they are from the Highlands. Okay. So what is the name of the movie? So the movie is Once Upon in the Andes. Okay. So That's this the is title. all about, the movie is all about? ¿Sobre qué se trata la película en una línea? Es sobre la guerra con Chile y es sobre una mujer que cuida a un soldado de la guerra con Chile. So the movie, it's about a romance during the Chile-Peru War in 19th century. Okay. And it's a romance between a Chilean soldier and a Peruvian shepherd. ओके. जशें आमकां म्हणजे जितकें समजा तितकें आमी सांगूंक सोदता की ते जर्मन, चिली आनी पेरू, या इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चिली एंड पेरू, त्या काळांतली ही मुवी आसा, ती त्या काळांतली स्टोरी आसा. सो एज यू सेड, आय मीन इट इज अ मुवी मेड बाय शेपर्ड कम्युनिटी, रायट? So he is from this village where the movie was shot. Okay. So the director and the actress, they are from there. But is it like a fictional story or inspired by some true story? No, there is the historical fact is the war, but the Yeah, fiction is his story. Okay. Yes. What do they have to say about the movie? Ajá. ¿Qué es lo que tiene que decir acerca de la película? Algo que tienes que decir sobre ella. Que se lo dedico a mi madre que murió quechua hablante, analfabeta y pobre y perseguida por el fujimorismo. So he dedicates this movie to his mom that was persecuted by Fujimori's government. Okay. And she died impoverished and illiterate without having much any chance to develop herself. She would feel very proud of what he has achieved. That's what the achievement in itself is, like getting selected in IFFI. So That, how but about also that? making a movie, putting together a budget during 10 years. He collected $120,000 to render this film. Okay, so be able this is to his render first movie, first film? No, it's the second one. Okay. Primero documentary. First, yeah, one Okay. documentary he did. And that too was the same on the war? And the documental era acerca de qué? De la música vernacular andina. It was about the vernacular Andean music of his area. And how is the support in, like, for films in Peru? ¿Cómo es el apoyo financiero para los en filmes en Perú? En estos momentos hay un proyecto de ley que se presentó en el Congreso de pretender quitarle una determinada cantidad al presupuesto que ya existe por un par de congresistas para quitarle el tema del dinero, ¿no? Entonces, para que dejemos de hacer películas en quechua o en aymara o en cualquier otra lengua, o gente que como nosotros hagamos películas, porque, o sea, es como que... no sé, es un problema muy grande porque es un tema de, yo creo que de clasismo, porque los congresistas que ahorita han presentado el proyecto de ley son gente que tienen una ascendencia europea, ¿no? Entonces son gente que quieren desaparecer eso, y quieren darle facilidades a otra gente y a nosotros quitarnos eso. So what he's saying, unfortunately right now there is a bill trying to cut the budget that was destined to regional cinema. And that's it's really sad because people like him, like Quechua people or Aymara people, they would lose their voice, their expression, and not having be able to have access to this to their So, but to their now budget. now the country would be proud that they have been selected in IFFI.
Absolutely. I mean, pero ahora con algo así como lo que estás tú. O sea, de alguna forma, yo creo que Ajá. con lo que estamos haciendo ahora es también con lo que nuestras películas, que de gente quechua, de gente andina, o de gente, no sé, de cholos, como dicen, que estemos haciendo películas y que literalmente estemos parándole que ese proyecto nos apruebe en el Congreso. Pues yo creo que es una que estamos resistiendo para que eso no suceda, porque si eso sucede, nosotros vamos a dejar de hacer cine. Right, absolutely. It's very positive, all this exposure he's having. So that way, indigenous people of Peru, of the highlands, of the forest, they can still have access, no, to this budget for filmmaking. This is the first movie from that community in the international level. Esa es la primera película en quechua por un quechua hablante. Por un quechua hablante, no. Hay gente ya que han hecho películas gente quechua hablante que ha hecho, pero en quechua chanca sí. Yo soy el primero en quechua chanca. Okay, so there are different, like how would you say? You have in Peru, the Quechua itself. There are different varieties of Quechua. Okay. So in Quechua chanca, yes, is the first movie. Yeah. Congratulations once again. And what I mean, like the actress, her Yes. name is Tu nombre? Florcita. Florcita. So, what do you have to say about this movie and your achievement coming to IFFI? ¿Qué tienes que decir de esta película y de tu logro de haber llegado hasta IFFI? Bueno, fue muy bonita experiencia llegar hasta acá, conocer gente nueva, así verte a ti misma en un proyecto así en cine con pantalla grande, o sea, es algo nuevo para mí, pues más que nada por salir primera vez de mi país y también de mi tierra. So she's saying that it's a beautiful experience to have come all the way from there and see herself on the big screen with the international people. No, it's Else then, I mean, unbelievable. is she a professional actress? Oh no, she's not. This is the Amateur. first movie. Yes, Oh, yeah. okay. So she was trained by him for the role. Yes. For this project. Yes, for this project. Okay. Anyways, many congratulations once again. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Congratulations. Muchas gracias. Yeah. Thank you so much. Thank No, you so my much. pleasure.